Kako striko Ljubo kaže, u kocki lopta je okrugla. U ovom slučaju rade naši najbolji detektivi. Beogradski detektivi. Vaš život vredi kako ovo jednu kunu. Suočavaju se sa mafijaškim šefom. Čudnim osumnjičenima. Ništa niste vidjeli. Ništa, apsolutno ništa, samo treba. Pjeta, drago mi. Mačka. Kao žena mačka. Ja sam Cat, kao mačka. I još čudnijim doušnicima. Čovjek je padao i u padu je rekao Nije tako, nego A sve kulminira ubistvom devojke, koja je bila umešana u mračne priče. Film Radeta Ćosića. Dobro to prijeli. Ko živ, ko mrtav. Od sada na Apolonu.